Usumbut Menteri Rangba Sorkar Jalaba Sniawbhalang Dhar haka khandri tarik jaliu ulalit shajowai banyak kendu eki bor kajantia Hills Autonomous District Council bat ki MDC bat chandra dehi ki jing e jangka JHEDC hakani ka jing kendu kila kran bon ki kam ki bayade ba ki jing e ka council kam tam me ka jing duna kamang pisa bat banthau ki lat ban pen bha shu shu eki rukam trekam jangka Hadirin ka Jingyalang Mir Jingmut ubah Sniawbhalang ulay tho ba larai banwat kilat kilenti ban kentiu ya ka yarong pisa jangka council kibam kta ya upat ba halor kani ka phang kin sa syong perkhat da kanu kalat an penklan ya ka yarong pisa jangka council halor ka jingslam pan siu tu lop shigenong trika council ubah Sniawbhalang ula ong baka sorkar kan sa plat klo ya ka pisa ka badai na ka banta kani ka kam men ko ngong daw pun man ngai sa kwa yang ai ka wili leader yang baik sa kam ti dewi chemugi estimum bari yang kan ko bisa manam kam che minimum dum bon discussion tu gini ni bawa to ka mo binam jabo bom jam mi sarwa ni ba bon sini manusia bekar padu ya ma samba pulai porto yo por wan pagi yo discuss ki yo council bon matters and policy go to mi ga to ni go to discuss kam scheme ga kata to man gewi man ka jing khudong si na saman kamrang yung ika wini emily ni district say we ga to chai district state tas naman south na hiwi chem na the bone ki point ko dia discuss man ni cheman mo south na ba ai to ko sa nya phau so ko tan mo ko da sa te kam to mo sa te ni do king ki sneman de de klam me te subject tu ni ini government percang yo clear no ga hai mo ni porwa kan yo hasna so percang MTV win ki ba de klan di ki ba human concern da itu council kamam generate fund kamam man ko won gawi to main to te hi chong ni discuss ideas and thought wa use ke di man wadang lagi por kamong jinga dang bon ne ba ka jingu dang bon kamong dum du sa to kamang ku ni por ko ke main ke to discuss ni wa kamong discuss yo increase the revenue katukan ini ke sektor ko man kum tayo pa iba Jadi kita discuss ni bon ha council dawe chon ko particular committee yo discuss ni giwon sektor ko pun kui ko ni kana uram yo revenue council dia tu kena ki kita gi bentar ke mbongi kana itu tane ba ka daw chon committee ki uram the right person na pa kon gi items ko ni sektor ko kta ko mari pa ba kana right kta ya jila juman pa ba kam tam ko ni kala di work county severe sir kakak mana ni bon bi bilai mo kuna sa ten ko lo yang ki kre mut em bon ke yang fi tentatively mut anta people ba you play ke sarkar ya tulo ya paisa je council nang gi play membo ye por tangol snga wi ma de yu de jing ai ka mo ta bon sa ko lo jadi emin de man strong discussion ni to ta i kam ding sarkar bakariwa kado smart yo percang play dengan level tis ka urap su kepingan tolo yang di council ya so we hado he to we am siang we have min ang iskem mo to ni gilang de klam yelu ba he to ni ga atri dan dekhana gini em agenda ko win agenda ko da put forward ka di ngayo to yang musang tahi to ko yang musang ka man ka ni mare de buni election ni general election tadi chong meeting dari prepare ke balan estimate ke balan DPR ko non kunde now it's on a process on the stage of completion kita ni proses mukat menurut yang sakit betul dah stand ne bakat ka man ati na em go on the process of prepare all this balance DPR ne ba wa ini gimana udah chong komiti wa nga level yang ngai bagi officer na po building kalau to building deman ko sa slim budget em ti kerut ko tam sa khang nang lampak lang di mana test ni khang lagi roster teman de ini test everything is in order yo code tendar di khang ipendem Okay.